Bħalissa fl-MCAST ta' Raħal Ġdid qed jiġi organizzat ir-Raba Kungress Dinji tas-Sajd fuq skala żgħira. Madwar 150 akkademiku sajjied, riċerkatur u nies li jfasslu l-politika minn pajjiżi differenti fosthom il-Kanada u Stati Membri tal-Unjoni Ewropea jinsabu f'Malta probju sabiex jiddiskutu din it-tema. F'dan il-kungress riċerkaturi se jippreżentaw l-istudji, il-proġetti u x-xogħol li qed jagħmlu għas-sajjieda ta' skala żgħira fil-livell Ewropew. One tkellem ma' Svein Jentoft, professur universitarju Norveġiż li spjega li s-sajd fuq skala żgħira huwa meddet minn bosta fatturi, partikolarment bl-effetti tat-tibdil fil-klima. There is everything from economic, social, natural pressures. Climate change is one thing that is affecting small-scale fisheries, but also issues like urbanization and gentrification of their communities and the competition for space and the ocean. So there are so many issues that we need to address if they are to survive. Il-professur minn Norveġja saħaq ukoll fuq kemm dan it-tip ta' sajd għandu benefiċċji għal komunitajiet tagħna. And everyone is talking about how important they are for our food security and for the livelihoods of people who live in coastal communities. They do make an important contribution. They're also part of a cultural heritage. So I could continue to and go on and mentioning in how many ways they are contributing. Preżenti s-segretarju parlamentari responsabbli mis-sajd għaliex jabuġeja sajd qalet li permezz ta' dan il-kungress Malta tħares lejn bost opportunitajiet ġodda li jistgħu jiġu adottati għas-settur tas-sajd f'pajjiżna. Dan il-kungress qed isir fis-sena li l-Assembleja tan-Nazzjonijiet Magħquda iddedikata bħala is-Sena Internazzjonali tas-Sajd u l-Akwakultura Artiġjanali.